ndashimira Imana muri iyi minsi narakwakije umwana ndamujyana kwa muganga barambwira mu imbavu zose ngaha zaraboze ndazana n'ibyo bipapuro bampaye ndabiza mungera arabisengera aravuga ati ntibishoboka no kugarura imbavu ziwe. Hama rero umugabo arambwira ngo kubera bamujyanye ku bitaro bitonya acamujyana ahandi ariko nabone baca bavuga ngo noneho harimo amazi ariko turamujyana ngo bagire bayavome bakubitamo serenge bakayabura bakaza amaraso. Hama rero ndambwira mwongere turamusengera na pasiteri Adere turamusengera n'abateranye turamusengera. Hanyuma rero umunsi umwe kuwa Mungu ngomba ntahe pasiteri yarahagaze hajya kuri arutari ngeze hajya ntaje cyane mbetwiriye mbwira ngo jana ayo maboko ayasengere guca ugenda uyamukozeko ndasubira inyuma nyene nkora ibintu nyene bidashoboka ndamusanga hajya kiri hajya hejuru aca arasengera aya maboko ndagenda ndambika ko nyene ndamusengera guhera uyo munsi yaciye akira yakirabira inshuro zibiri basanga nyene bagutara hejuru ariko kugeza ubu yakoze igisirimba ngaha no mu bana yaririmbye. Ikindi kandi nshimira Imana ujya munsi wazirya mbuto nagiye gukora ahantu nyene nkora mu isoko fata urubuto rumwe ndarushyira ku meza n'umunyu umwe ndawuterera mu muceri ubundi nyene ku bikingi by'amafoto n'amamesa nyene ndamizagira nyene ndiko ndahamura hanyuma nyene ncandicara. Uwo munsi nadandaje amahera angana n'icya gatatu caho nahora ndandaza. Mana iko kazi kabisa. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Namshukuru Mungu juu ya chumvi na mbegu. Ndashimira Imana kubera umunyu n'imbuto. Nilikuwa na binyanya miezi 3. Yarafise ibinyanya amezi 3. Kusimama kutembea kwa mshika. Kwicara no guhagarara no gutembera za ngorane. Nikakamata maji ya moto nikatia chumvi. Atafata amazi ashushe ku munsi wa gatanu ashiramo akonje. Nikakamata kango nikaanza kukemea na atafata gahuza atangura gushonda akanda hahandi. Hivi nimepona. Ubu yamaze gukira. Namshukuru Mungu. Ndashimira Imana cyane. Nilikuwa naogopa hata uwanje na adoration. Nahora ninya kuriya imbazi Imana no gutaza Imana. Kubera mpagaze natangura gukwikubitaho hantu. Ayo mazi ncanga yacanga n'ayandi ncanga yo. Cyane umubiri ubaye mwiza cyane. Batoto wangu wawili wanasiaga leo nakimbia mbio. Abana banje bahora bumva umutima wirukanga cyane. Umwe yagiye kwa pasiteri akamubwira. Umwe yaraje wanje ndamusengera. Nikamwambia dawa hii Mungu ametupa. Nababwira ati uyu n'umuti papa yaduhaye. Munwe gusa. Aba yasikia tena hiyo. Nibasura kumva umutima wiruka. Kandi inkorora yari isanzwe yababangamiye cyane kubera umunyu bamaze gukira. Amen. Kubera imbuto rero turafashijwe n'ubikoze umwere imbuto kubera imbuto dimanche nashize mworeye y'umugabo hanyuma mercredi baje bamutelefona bamurungikiye voice ukazi gofre wowe murozi ngo bakozi bose ni wewe wako ngakongere amahera niliteo mbegu sikumwambia yasize mwakabuto ni amubani nikasema Mungu mpaka nione fair hivi yavuga ati ngomba mbone umugisha w'uru rubuto balikutumia voice watumishi wengine bacha barondeka message ivuga ngo turabona kumenga wowe umurozi asemezekani watumishi wote wakuongeza nibyumvikana yuko mu bakozi bose ari we boduza wenyine amafaranga kafana kama tele kile bore kamonesha kumbego changa mwereka rero twatukoze kaambia zile franga zinapia ari amafaranga rero yazanye n'urubuto aratwenga aranezerwa. Amen. Kandi ndashima Imana umunyu kweli ndagusigiraje. Jewe nahise ko batangiye gutwenga karabana. Sawa mumbize mufasha. umunyu
hariho umuntu nagiye kugura kutuntu acengera kugura mbona kwaraboze ambwira ngo baraboze kuzinze asukura nanjye ngo mabuja ngora cyangata hama ijya dimanche basengera umuntu ndimwe bishobye ngabo bishira umuntu ntahabanuka hanyuma cyangagera nawubwira ndari urakira ngo yasidakira nico mutade kugumuti rero nguraufise ndawufise hama cyamico gipachu cyangwa bamazi shamakuninga keye ndavuga nta amazi abayaseze ndamushira ndamuga ntukenge wegenda uzurakanda mu ijoro ye kujya ntukenge ko narumva gataka byemera ko yaramazi hama agenda aragira sinzira she bukeye ndakuraba ntinya yuko byagenze gute arashimisa ibintu ashaka ati humya ahubwo wewe atwazana urundi mutwe Hallelujah. Biramucanza nabuzinga nabivuga. Nadawu ni Kristo Yesu ariko kazi. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nanje ngaha ku munsi wa Mungu n'umushitsi byari byo bwambere wanyenga nari natumiwe n'umugenzi yajenga shaka gushima Imana rero ubw'urubuto ubwo rubuto maze kurutwara twari dusanzwe dufise umwana w'umuhungu afungiwe mu mimba amaze kufungiwe mu mimba maze kumva inkuru z'ubwo rubuto mvuye ngaha natoye urubuto shirako telefone navuga nigira telefone directeur wa mimba nituzi nani maze kutelefona navuga ngo mwana uri mwijuru gira na telefone kandi nye mu telefone abugeye ko mu izina rya Yesu nahise ndamutelefona aranyitaba anyitavye cyane mubwira nti ndinye nawe uyu muhungu afungiwe ngaha nashaka umuntu rero ndamutange kubigira ngo cyo gutaha cyageze yahise ambwira ngo yego Tuzigurisha cyane duro umurero naramutahanye ngo mwami muhumura amashimwe shimwe ndafashijwe